umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tuze kubaha ikaze muri aya makuru ni menshi, aho tuje kuba tubabwira ko indege yari ijyanye imfashanyo muri Minembwe yarashwe n'ingabo za RDC, ubu turavuga FARDC, ni mu gihe zari zijyanye ibyo kurya ndetse zikaba zari zirimo n'abaturage. Ese kubera iki iyi ndege yarashwe? Byose turaje tubibaganiriye muri iyi nkuru, tujye kuba turamburekana nawe tuze kubabwira ko muri Nepal abasaga 300 bamaze kubarwa mu bishwe n'umwuzure hano muri Nepal, harimo abongereza, harimo abanyamerika, harimo n'abahinde. Ese bari bagiye gukora iki hano muri Nepal? Mu yandi makuru tuza kubarambura turaje tubabwire ko umwami oyo wa Toro yapfiriye muri Amerika ku myaka 34, bivugwa ko yishwe na kanseri, abana bakora ko yaba yagandaguwe. Areka nanone aya makuru tuze kuba dukomereza muri RDC, aho Fayulu na Dr Mukwege bashinje Kinshasa gutera indi ntambwe igamije gucamo igihugu cya RDC mo ibice. Nshuti mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye, niba uri mushasha ubashe kudukandira subscribe kugira ngo ube mu muryango mugari w'abagomba guhabwa amakuru ari update y'ibiri kuvugirwa hano mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni munyemerere tuganire duhereye kuri aya makuru y'iyi ndege yarasiwe hano muri Minembwe. Indege ya gisifire yari iturutse i Bukavu ijyanye ibyo kurya muri Minembwe, imfashanyo zirimo ibyo kurya, imiti yarashwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ingabo z'umutwe wa Twirwaneho zigenzura Minembwe, Colonel Rugabo Fidel, yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko iriya ndege yarasiwe mu kirere mbere yo guhaguruka igashya igakongoka. Rugabo kandi yavuze ko iriya ndege yari itwaye imizigo n'abaturage bakeya, nubwo kugeza ubu nta makuru arambuye y'abayiguyemo aramenyekana, ariko iyi ni indege nk'uko muyibona kuri screen yanyu yamaze kuba ikongoka. Colonel Rugabo yagize ati indege bayirashe ikiri mu kirere, yahise igwa hasi irashya irakongoka. Ntabwo turahabwa amakuru arambuye ngo twohereze urutonde rw'abantu bari bayirimo. Icyo tuzi nuko harimo imizigo, ariko hari ntihaburamo n'abaturage bakeya bari baje muri Minembwe gutanga ibyo byo kurya ndetse n'iyo miti kuba bayikoresha. Mu gihe RDC ikomeje kuba ishinjwa kwica abaturage bayo, iriya ndege yarashwe na misile irasirwa kure ku butaka ahitwa Bikuba. Iriya ndege yarashwe mu gihe mu bice bikikije Minembwe byaramukiyemo imirwano kuri uyu wa kane itariki ya 27 Kanama muri 2026. Rugabo kandi yemereye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zaturutse kwa Murima zaramutse zigaba ibitero mu duce turimo point 0 Nyaruhinga na Mukoko mu mugambi wo kugerageza kwisubiza ibice zambuwe n'ihuriro ry'ingabo za AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Kugeza ubwo twandikaga iyi nkuru tukaba turimo turayibasomera mu buryo burambuye. Iyi nkuru, imirwano hagati y'impande zombi yari ikomeje cyane, kandi Twirwaneho na AFC M23 bavuga ko bizeye ko baza kwirukana ingabo za leta ya Kinshasa zaje kuba zisagarira abaturage ndetse zigatwika n'indege yari bazaniye ibyo kurya. Iri huriro ryamaganye ubushotoranyi bw'ingabo za leta ya Kinshasa zikomeje kurasa mu bice byiganjemo ibituwe n'abaturage benshi. Nyuma y'amasaha make, intumwa z'urwego rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge zivuye muri Minembwe.
aha leta ya Kinshasa iragumya ishinjwa kuba ikomeje kuba igaba ibitero ku baturage ndetse ikabasha no kugenda yicamo abaturage bagiye batandukanye nk'uko biri gutangazwa n'inkuru turi kugenda tubazanira hano ku murongo w'urugamba. Ku murongo w'urugamba turababwira ko Fayulu umunyapolitike umwe mu banyepolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu ndetse na Dr Mukwege banenze icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika amashuri makuru na za kaminuza zo mu bice bigenzurwa na AFC M23 na Twirwaneho. Bavuga ko iyi ari intambwe igamije gucamo igihugu ibice, basaba ko yakwisubiraho ikareka aya mashuri akagumya akigishwa, cyane ko abanyeshuri bayirimo ntaho bahuriye n'ibya politike. Ibi umunyapolitike Fayulu yabitangaje kuri uyu wa kane abinyuje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, aho yagize ati iteka rya minisitiri ushinzwe amashuri makuru na kaminuza rihagarika ibikorwa byose by'amasomo mu bigo bya leta y'amashuri makuru Igoma, Ibukavu ninyerekeza ku mwanzuro umwe ubutegetsi bwa Kinshasa bufite uruhare rukomeye mu mugambi wo gucamo ibice igihugu cyacu. Uyu munyapolitike akomeza avuga ko iki cyemezo gisobanuye ko abavandimwe bacu batuye Igoma n'Ibukavu cyane cyane abanyeshuri batereranywe bashyirwa mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23. Muri aya makuru reka dukomeze tubabwire ko yakomeje asaba guverinoma ya Kongo guhita yisubiraho igahagarika iteka yari yaciye. Avuga ko igihe kigeze cyo guhagarika kutagira ubunararibonye, asaba kugirira impuhwe abaturage ba Kongo bari bafite abanyeshuri biga muri aya mashuri. Ibi bijyanye gusa nk'ibyatangajwe na Dr Mukwege wahawe igihembo cya Nobel cyo guharanira amahoro muri 2018. Nawe wamaganye icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri makuru na kaminuza mu bice bigenzurwa na AFC M23. Ubu yagiye kure ndetse avuga ko ibi bitera kwibaza niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba budafite imikoranire n'ubutegetsi bwa Kigali bashinja gufasha AFC M23 mu mugambi wo gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati ahazaza h'urubyiruko rwacu ntihagomba gukoreshwa nk'igikoresho cyo guciririkanya mu nyungu za politike cyangwa mu migambi yo kwagura imbibi z'ubutegetsi. Ndetse ntihagomba gufatwa nk'ingaruka zisanzwe z'amakimbirane ari hano mu burasirazuba bwa Kongo. Kuwa 20 Kanama muri 2023 nibwo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byaba iby'amasomo n'ibindi mu bigo 11 bya leta by'amashuri makuru na za kaminuza biherereye Igoma, Kivu y'Amajyaruguru n'Ibukavu, Kivu y'Amajyepfo. Imijyi yombi ubu igenzurwa n'umutwe wa AFC M23. Aba abanyepolitike bakomeje bikoma cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kuba buha icyuho abo bita ko ari abanzi b'amahoro hano muri RDC. Mu yandi makuru twerekeze muri Nepal. Nitujya muri Nepal turababwira ko abasaga 300 bamaze kubarurwa mu bishwe. Abatabazi bakomeje gushakisha abarokotse nyuma y'umwuzure ukaze w'igihe gito wabereye ku mupaka wa Nepal ndetse na Tibet, wasenye inzu nyinshi ukangiza imihanda ndetse ugatembana ibiraro byinshi. Abantu barenga 900 baburiwe irengero.
mu gihe abantu nibura 359 bamaze gupfa muri Nepal bazize iyi mpanuka. Abavandimwe babiri b'abakobwa baracyategereje amakuru y'ababyeyi babo bari bavuye muri leta ya Texas muri Amerika bakaja muri Tibet mu rugendo rwo gusenga no gusura ahantu hakorerwa ingendo nyobokamana. Aba bakobwa bavuga mu makuru bahaye BBC dukesha iyi nkuru bavuga ko turakunda ababyeyi bacu cyane kandi turashaka ko bagaruka hano mu gihugu ndetse bakagaruka no mu rugo rwacu. Abantu nibura 558 biravugwa ko baburiwe irengero muri Tibet, naho abandi batatu bamaze kwemezwa ko bapfuye. Ntabwo haramenyekana niba iyi mibare ikomatanye n'abamaze kubarurwa bo muri Nepal ndetse no muri Tibet. Ku mpande zombi z'umupaka abanyamahanga babarirwa mu magana baburiwe irengero. Nepal ivuga ko muri bo harimo ba mukerarugendo 178 baturuka mu Buhinde, abanya-Nepal 127, abanyamerika 65 n'abandi 33 baturuka mu Bwongereza. Iyi mibare rero ikomeje kugenda yiyongera hano muri Nepal, aho aba bantu bakomeje kuba bagenda baburirwa irengero. Mu makuru tuza gusorezaho reka tuze kubabwira ko umwami nawe yabashe kuba atanga imihoho. Turabwira ko umwami wa Toro Oyo Nyimba Kabamba Iguru wa munani yapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe n'isoko yizewe y'umuryango w'ibwami, aho aya makuru yamaze kuba ajya hanze ku mugaragaro agaragaza ko uyu mwami yamaze gutanga. Uyu mwami wari ufite imyaka 34 bivugwa ko yashizemo umwuka kuri uyu wa kane nyuma yo kujyanwa kwa muganga kubera indwara ya kanseri. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru nticyashoboye kwemeza byimazeyo amakuru ajyanye n'urupfu rwe, kandi ubwami bwa Toro bwari butarashyira ahagaragara itangazo ryemewe kugeza igihe iyi nkuru yasohokaga, natwe tukaba tuyibagejeho gutyo twayibonye. Barimo kugerageza gushaka kwemezwa kw'aya makuru binyuze mu muryango w'ibwami no mu buyobozi bw'ubwami. Iyi nkuru y'urupfu ije nyuma y'ibyumweru bike ubwami bwa Toro buhakanye amakuru yavugaga ko umwami arwaye bikomeye kandi ko ari kuvurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryasohotse kuwa 3 Kanama ubwami bwavuze ko ayo makuru ari ibinyoma kandi ayobya rubanda. Bushimangira ko umwami Oyo ameze neza kandi ko yari hanze y'igihugu mu bikorwa by'akazi no gukomeza amasomo ye. Umwami Oyo wavutse ku wa 16 Mata mu 1992 yimye ingoma ku wa 12 Nzeri mu 1995 afite imyaka 3 gusa y'amavuko nyuma y'urupfu rwa se Omukama Patrick David Matthew Kaboyo Olimi wa gatatu. Yabaye umwe mu bami bato cyane ku isi bayoboraga ibihugu cyangwa ubwami bakiri bato. Ingoma y'ubwami Oyo yaranzwe no gushyigikira ibikorwa bigamije guteza imbere uburezi, ubuzima, kubungabunga ibidukikije, ubukerarugendo no guha imbaraga urubyiruko muri Toro. Nanone nshuti mudukurikiye ni munyemere dusoreze aya makuru ahangaha tuze kubabwira ko amakuru tubategurira hano kuri Sahaba TV Rwanda ari akagaruka. Ngewe uyabategura nkayabagezaho ni Iradukunda Muslim. Mugire ijoro ryiza.